Di surat ngentay ikan biya kita agundaway kat naggapo kami Mina di Bangar, La Union. Kumusta kay amin dita Bangar? Kastoy ti linaw di surat ni Mina. Dear Mr. Lonely, kaya't kumata pa'y drama ti pakasaritaan mi nga agasawa bareng makaited iti ureng basit nga adal. Bueno, gagayam, intay man nga rudenggan ti panakay drama, ti pakasaritaan, kayong patulog ti pagayam ani Mina. Mina, raman ang tininutok ang macaroni salad, oh. Agyaman ako sana, ha? Allah, kababain kan. Kanayin ka matlangan amang mangtad iti kanan mi. Agda nga rin maitid ko, di mangtad, ha? Saan adakas ti mangtad? Saan ka di? Uwin angam nakababain. Kasano nga tamot ang makapagyaman at iti kinaparabor mo kada kami. Okay nga. Saan mo panunutin later? Ahwan gayam. Awan samot ni Manong Narciso. Di pa'y simmangpat. Api ka di? Awan. Nadamag ko lang, tadyak mo't makita. Mabit lang ha. Tay kargak iti pinggan nito intod mo ang makaroni sa alat. Saan mo niya inawan? Agyaman akmanan, ha? Dagon bagay. Ay, hundayam. Atoy, ining katangan kay ti blouse mo. Nag-sweet kamutan lakay. Agyaman ak, ha? Ay, gayam. Di mo ka din nasabat ni Rosana? Nasabat ko nga, Rod. Imay manan nangyag iti linuto na niya. Nga, Rod. Amuglatan, tadaigam na pinggan. Nakaparparabor mo't dadya ka arubatay niya. O sige, aginanakan, tamang isagana kiti pagpulasam. Bayam, tasyakon bakit? Kaasi kamot anagmalum anagistimar diti balay. Si kakit diti kaasi anagmalum anagtrabaho, Danag mo na, bakit? Arakupen ka man pa'y bakit? Nakadumdum mo ka kanya. Oray si kamot lakay. Nakadumdum mo ka kanya. Amo Mina, dayawak ti kinasweet yung nga agasawa. Nasingpat talaga nila kay ko. Nga Rod, nakasingsingpat. Managtulong pa eh. Numaira na anagadutimot ko, kanayon nakatulungan. Talaga ama nagtulong. Lanya, kas kumakan ko na ti matumpungak to, Mina. Ay kat, anadam ati agpili, tapno na saya at tumat nga asawa ti matumpungam. Taga kung tigagarak ni titindaan. Tangay adak mo't na dito yan. Igatanga ka, ikanan nagititarakan ka. Nay, ni mo't Rosana dahil dyan. Kit ni Narciso, ti kaganggantil na. Kung sino'y tayan. Nay, binagkat nan jay bit-bit ni Rosana abayon. Kat napanda. Makigidan ako man nga gawid. Andapay mo't gatangak. So, maudya ka nga gawid. Awatan ba ito, Mina? Ala, masansanlat ng ti panagpabigo. Awatan kit din, taipan mo itilamisaan. Umanag ka ba'y Saanan? Karumwarak pa'y. Nagtaktak ka ba'y langay may nagpadigo? Pakaragsakak dayta. Tagayam kayo mit kinimanong Narciso. Agyaman akmanan ha. Siyak tumat ti mangtedkan ka. Oray saanan? Mangtedak mat Basta dalakit di maluto. Basta mangtedak tumat, Rosana. Ay. Sino dagiti agasawa amasabat ka? Pagamatak ka labay o napagbinbinit-bitan da. Saan mo't gaya mga agasawa? Di mo't gaya manugang ko ani Narciso. Kan ti karo ba may agayim da? Ni Rosana. Papanan nyo ka, day. Katan,
Itulod ko man ni Rosana dita balay da. Ta kaasimot amang bit-bit-bit iti nakadagdag sa nabayon na. Kastaya. Sige nga ro da. Sige, tata. Masansan mat atulungan ni Narciso ti gayem yaw ani Rosana. Wen tatang, nasimpat namin ni Rosana agayam mi. Tila maititid na kada kami. Noan niya tilutuan na, umay na ipadi ko. Mayat ti kasta agayem, mapangnamnamaan. Pudno day tatatang, iso akas taunay mat ti panagyaman mi kan ni Mina. Tatang, madandanhaganag. Apay nga taasa na simangpat ni Narciso. Wan nga raw, duwangal dawan. Anya nga tan, tinapasamak kan kuana. Ibijak na pasangpat itim ay sa Arabi. Kasta una yung tidanag ko. Adadaman itang tatang. Mapantayo man nagdamag ka nagiti kakabagyan kan gagayim na. Napanakon. Ngam di damit ang mati ayan na. Ay, Diyos ko. Kasyam ti manugang ko. Kasta una yung tidanag ko, tatang. Ang ikarkararag ko asalwadan tinamarsuha. Kat iturong na kuman iti panagawid na. Mala anak, ituloy talata sa pulan. Rumwarak manin. Uray siya, tatang. Rumwarak matap mo sa pulat ti asawa. Saan ka nung mata nakidnap ni Narciso? Ay, siya! Kidnap ay siya ditay! Anya nga kakagayat da asawa. Ay, Apoy akas tat ibagbaga dagit atatang. kidnap. Kinidnap ka no ni Narciso ti bagbagina. Apay akas tat sa uda. Mabainak nga agdamag kadakwada, tatang. Basta kasta tinangag ko nga imbagbagada. Ay, sa bali mo tinaamwak, anak. Anya tinaamuan niyo? Anya tinaamuan niyo, tatang? Dakas ka di tinapasamak ka ni Narciso. Saan may? Tatang, amuyo ka din ti ayan na. Duan alawas nga awan. Madanagan ako na talaga. Sapsapulan pa yung dagiti doang anak ni Ababasit. Jack amo tayan na. Ang, bayan tayo karigata ka sa pulan kung takwatan tipod na. Anya akinapod na dayta. No, anya talaga tinapasamak. Ken no sa dinaw tayan na. Sapay la ko mata si Bibiyag. Tanagsingpat kang naglailo ti asawak, tatang. Nung daangak lakit di, no adadakas anapasamak kan ko na. Tatang, anya ka diti mapaspasamak kada kayo. Pumanag na kayo magsubli-subli. Anya ka diti pakariribukan nyo. Ay, Tatang, Nina, anak. Aklunem, no anyaman nagiti mamwam. anya ti kayat yo asawan. Saan anaan ano ti asawam? Ngimket de. Anya, tatang. Adda ka no iti lugar ti gayimyaw. Sino agayon ni? Ni Rosana. Ha? Apay nga da iti lugar da. Di ka kadi agdwa-dwa iti dahil ti anapasamak. Tatang. Saan ka de nga awan mutan ditoy ni Rosana manipod nagpukaw ni Narciso? Kasanuan mo umay da kasurutan dito eh. Saan da nga umay? Kasano nga mo? But-but ngat ida. Anya? Wan Rosana. But-but ngat ni Nina. Kasano? Ibagak kong kwa na. Asaan niya umay dito lugar yo. Ta iti ka nito nga ramidan na dayta.
patayendak. Anya? Naglain ka. Gapo da ito iti panagayat ko ken ka, Rosana. Ay ayatin ka unay-unay. Kastakmat, Narciso. Isungarad nga inaramid ko ti amin, tapno maagaw ka. Pilya ka mata. Amumutan kanya. No ay ayatag ti may sa tao. Aramidag ti amin, tapno matagikwa. Kasta ka di? Anya ka di ti kinayat mo kanyak. Kat sa anak matabak na. Natar ka namin. Kan nasingpan. Kan nakadungdung mo. Amom, apanak unay ti kinadungom kinibakit mo. Ita, siya kon ti pakaipaayan na ita kinadungo. Kat ikarit, Narciso. Subadak iti nalablabas pa'y ngam iti kinadungo ni minakan ka. Maasyan unay ken katimay sa kanag iti kabagyan ni Rosana. Isa nagpudno kanyak. Ngam kinig daw na nga awan ti pangibagbagaan ta nga iso tinangibaga. Tatang, anya ti aramidan ta. Mapanta iti lugar ni Rosana. Ngam patayan da kanumat ni Narciso na mapantayo iti ayan na. Kasta kanilatan? Saan, tatang? Mina. Aramidak ti amin akabalak. Tapno agsubli ni Narciso iti dan namin nga agina. Traidor gayam day ababay. Pudno day tatang. Managin sisingpag. Kadagayam kayat nagun odan. Jak pulos in pagarup akas na ti mapasamak. Jak in pagarup ama ituridnak at traidoran day chay agayam ko. Oras siya. Kasla jakpat siya na nagtaray lagi ti dua. Tatang, nasakit unay da ito'y. Mariknak ti marikrik na manakaw. Lumabalin kat patayak day jay alalakay. Saan? Saan, tatang? Mapakawan ko. Nulakit di ta makaamiris kan agbabawi. Sige, mapantay tayan na. Saan ta ko mga agdarasudos? Namin, kunana apatayan da no mapanta. Iso ka di amis mo tinangibagay ti daytakin ka? Iso ti ibagbaga na kadagiti tattao. Kan iso ti pinaidanon na kanyak. At napanagamak ko, Narciso. May papanitian niya. Ang mga nasaan ang mabutbutang ni Mina. Kalaan tiyo umay da dito eh. Saan nag-akayat amatay day jay? Iso asaan niya umay? Imbagak pekit di, apati iso kat matay. Kinasaritam? Nagsurat ak kenkwana. Kat kasta ti pamutbutan ko kenkwana. Agtugaw kayo, Apo? Agyaman kami, balasang ko. Agyaman kami, ma'am. Nakunayo itay, nga da ni mister mo iti lugar ti simurutan na babae. Wen, ma'am. Napanagnakan nyo ka din, napudno day ta? Ada surat na amis mo kanyak, ma'am. Nailanad ka didita, ti kunana patayin da, numapan kayo iti lugar nga yan na? Kan patayin da ka mat? Wen, ma'am. Ited mo ka ni ma'am ti surat ni Narcisa o Mina. Iti kasta maadal da. Adto iti surat, ma'am. Nagyamalat. Tinasayaat, kuyogan kayo kadagiti pa nakabagiti lintag. Kan amin nun amasagnan. Kat isalay sayo ti amin kadakwada. Kat makamu kamin tumutan, noan niya ti wagas mi at tumulong kan ka, itiday tangan yuman mo kada kami at tagamidya. Narciso! Narciso! Oh, apay ka di akasla ka mororan. Adda tamina kan ti amana. Anya? Aglamang ka. Mapan kan iti balay ti may sa ang kabagyak dito'y matnaang. Kabutin mo ka, Dida? Saan? Ngam adda ka duhada apan nakabagi ti lintag. Kan tagamidya. Anya? Madanagan na. Awan ti pagdanagam. Tulungan na ta ni Kagawad Bonjo.
Kadikit ko dahi jay, tikaddak dito eh. Sapay la ko mga rod ta matulungan na ka ngaglamang. Nagloko batang na dya kagawad. Ilamang na pailaang kat inamin lang arudan ni Kapitanda nga at dito ni Narciso, sir. Sana mabalin di kasta. Saan ngay palubos? Yan tangay nayuman yun na diabana iti masaknan. Mabalin mi na pick-upen. Sir. At dito ni Kapitan amang panaknak ngagkabkabalay na. Makikoordinate kami kankwana. Awan ki maramidan jay barkada ni Narciso akagawad amang sakit kankwana. Adamat dagiti taga social welfare. Kastama ti NBI. Iso nga agamakan na dyan. Ad-ada ngaglamang, sir. Saan na amay lumangang tilintag? Matiliw itan, kat sungbatan na ti panang talikod na iti pamilya na. Sungbatan na amin, anak basulan na. Apay, anaaramid mo timang traidor kanyak. Basol ka di ti agayan, itinapod mo. Among abasol. Pati inayat mo kat addaanan iti sungsungbatan iti biyag. Ulag ka. Ulag no ulag. Basta ay ayatak ni Narciso. Diyak amo ti sawakan ka iti kinatraidor mo. Ti kinapuskol ti rupang. Oray ay niya pa iti sasawang. Oray patayan nak itan. Ibagaklatakan ka nga ay ayatak unay ni Narciso. Sige! Bumalis ka! Bumalis ka! Tapmad na pang kwatak amang pataykan ka! Saan ka, Balsing? Taklo na tinagpasulak. Rumbang lang naklunang traidor! Lumaban ka! Lumaban ka! Lumaban ka! Saan ka labanan? Kasi babasula. Kat nagbasulakan ka gapoy tinalawas sa panagayat ko ni Narciso. Ulag ka! Uy, patayan na ko hindi na. Lading hitak, ti panagidarong ko kan ka. Rambang lang atong palak ti singasing dagiti masaknan ang nagpatulungak. Maawatan ka. Rambang lang ang mabalodak. Ngam ibagakkan ka daytoy. Napatag kayo nga ginakanyak. Ngam, masyanak mat kinirosana. Tanagsaya at mat kanyak. Agraman dagiti pamilya kan partido na. Nagsaya at daming kanyak. Apay Narciso. Adda ka didagas kadagiti partidok. Ultimo siyak nga asawa. Adda ka didagas nga inaramid ko kan ka. Wano nagbasulak. Awan tinagbasulang kanyak. Isungarod ama konsensya. Ipatpatag kayo nga gina. Nga masyanak mo't kinirosana. May salaang tipilyam kada kami kan ni Rosana. Siyak. Wano iso. Basta napatag ka ganyak. Iso akay kayat kulaangin taagtali na dito'y pagbaludan. Tamariribbo ka na una yan. Talaga nagpimpin na tayo da Rosana kan kasawak, Mr. Lonely. Masakit unay, ng ikararag kulangan. Amaklon kung tumitlaan tinagbanagan si relasyon mi iti asawak. Inkadang kumet, apakawanan ni Rosana, nupay nasakit ti pananglipot na kanya. Kastaan, ket agyaman na. Ti surat ngentay ikang biyagita ket naggapo ka ni Minyong at taga Santa Cruz, Ilocos Sur. Kastoy ti linaon di surat Minyong. Dear Mr. Lonely, kayat ko apay drama ti pakasaritaan ti kabsat ko ani Caroline. Bueno gagayon, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Caroline ngayon patulod ni Minyong.
Sang Apollo kat 5 kitawan ni Risa nga anak ta, Andrew. Bueno, Caroline, napintas kaya nasalunat nga ubing. Saan Apollos ang nagsaksakit itinadagsan? Yaputakas tauna iti panang taripato taken kuana. Pud na dayta. Manipod imbati da iti ayan tiri daw ti palayta nga aging gaita. Awan pulos ti may nang claim ken kuana na anak da. Talaga aparabor ti Diyos kadata ni Risa. Dinangag ti Diyos tinasnaban akarkararag ta. Wan bakit? Kat sampay la kumata saan to atumaot adakas ni Risa. Ngamin, saan ta Apollos ang nagkurang kan kuana? Pudno na ita. Amin apa ng taripato iti pudpudno ang naganak kat inaramid ta. Well, impay ti amin ken kuana. Nagbiag kas pudpudno nga anak ta. Isungawan ti makunana no maamuan nanto nga isukat may isang ampon. Diyak kayat amaamuan na dayta. Ano ti makaamo adita aganak bakit? Ken namuda amin ti napasamak. Ti panangibati ti may nga ina ni Risa itayan ti ruangan ta. Ure amuda. Sapay la kumata awan to ti makaibagakin ni Risa iti pudno. Vanessa. Ha? Apay ninyong? Anya tinakitan? Di kag padlaw. Apay ka di? Ni Risa. Yan na. Deje o. At dalalaki amang salsalabay kong kuana. Gayun na siguro ano barkada na. Nag-sweet ba? Ubing pay ni Risa. Ag 16 pay laeng. 15 na laeng. 15 man, 16, 17. Kung ubing pay mo tayo taatawin na, saan naroon mga makinobyo? Talagamat. Takas taon ay ti panang salwad kan panang ipatagdamanong kan manang kan kuana. Saan ako mga abuswan na ita? Nagkasat nga rod. Man-mano ti kastaan, mangampon nga ibilang nan kasdara pinlasag na iti amin na banag. Rumbeng laeng ipatag namat damanong kan manang. Takas taon ay ti panakaipatag na. Uwan nga rod. Nulabsintag sa ukat, adayo anapatpatagpay ni Risa kadamanong kan manang. No may dilig iti panang ipatagta kadagitan nakta. Ang saan na matakayat asawan, anak kurang iti pamatagdagitan nakta. Iso ang masapol nga ibagak tinakitak. Ibagak day takin ni manang. Manang, talon na tawan tinapalabas. Abinayan nyo anak kinobyo ni Risa iti dayjeng adik. Minyong ading ko, maawatan na kami kumakin ni Manong mong Andrew. Ipatpatag mi unay ni Risa. Ngam kasla awan ti panangipatag na kada kayo. Kasla, nalabsan nyo unay tinangipatag kan kwa na. Isuan na ispoy. Makaamiris to dayta. Bayam larang. Sapay la kuma. Tawan to ti pagbabawyan nyo, manang. Awan mo timbagbaga ni Caroline kanyak may papaniti dayta. Anya? Talugaya man natawan tinapalabas sa nagilimad ni Risa. 19 na itan. Pudno dayta, manong. Agyaman akmin nyo nga. Nga maapay nga taasan ng bagbaga ni Caroline kanyak. Kasta unay nga minti panangipatag na kin ni Risa. Kasta akmat, ipatpatag ko unay ni Risa taim bilang ko na nagtao di tigdara kang lasag ko. Naggasat tayo diyang obing. Ngam, adda ko mamat makuna nga utang anaimbag anakam kan kwa na. Apay nga tangayin limod na ray taapanag. Sapay adik pa'y mat nga rod tirapili na. Gwapo nga min, manong. Sumot talaga ayam ah. Ngam saan narumbang na ita? Jack ipalubos. No kasta, nagibaga ni Minyong kankan. Juan Caroline. Siga tirumbang nga nakaamwak. Saan natikapsat ko? Maawatan na kuma, Andrew. Yak kayat agumura ti anak ta noong tan.
Wan nalapdan tayo ti pakaragsakan na. Ngam sana may parbeng. Adik day jay bakit. Isa masapo la makasaritak ti anak ta. Diyak kayat ngagsagmak iti awan serbina at tao iti kagimungan. Papa, awan ti pagdanagan yung may papangkin ni Brando. Risa. Nasingpat kanyak ni Brando. Nasingpet ken ka. Ngam dakas iti sosyedad. Saan, Papa? Iha ubing kapay. Adu pa'y ti masarakam nita nga adayo anasaysayaat ngam ti may sa adrag adik. Kabusor ti kagimungan dagiti adik. Isuda, ngam siyak, saan? Saan ko akabusor ni Brando ta nakasingsingpat kanyak? Siyak titong palam, Risa. Papa! Isinam da dya tao. Panunutan na kami kumaka ni mamam. Amumet asikalaing ti pakahipatawidan ti amin na sarikwami. Diya kaya tasikanto ti mang suporta iti dayjang nga adik. Di, mangkitan ko iti pagtrabahuan na, Papa. Nagagat ka na singpat dayjay. Di mo ipilit ti kayat mo. Daado ti makaamamo ken kuana. Papa. Pangasimiha, siyak ti danggam. Tapno dagong kunak amang ipatpatag ken ka. Ken laglagi pem anay patawid payen ken kanag iti daduma sa nikwa. Nakapanagan ken ka. Kalpasan na, malunod laeng, gapo iti adik anam amom. Masapo la mapaliw ko ni Risa. Anya? Wen Caroline. Agdwa-dwa ka din ken ni Risa. Kapilitan na kasta. Gaputa na kasorsoron nga agulbod karata. Andrew. Nasorsoro na dayta iti adik nga agkorson nataken ko na. Ano san talata nakasarsarita, takasta dagiti agtutubo itan. Narigat akasarsarita. Managayat da iti lang ay. Managayat da iti kwarta. Uso ditoy, uso ichay. So anakagasgastos da. Loko dahan. Ngam tiyaki palubo sa kasta. Adda ditan. Bagbagaan talagtan ti kaayan-ayat ti anak ta. Nagbastos matan ni papam? Ha? Kaya't nagayam nagsinata. Bayang nalang. Di mo ikaskaso dayjay. Madanog kong tupay na makitak. Ha? Brando, jak kaya tasaktam ni Papa, ha? Isaksakit mo kat di mo matkapkapin ano? Anya? Papak dayjay. Jakit din kapkapin ano? Bakit kan samat ang Brando? Ibagak man langan tipod no, Risa. Anya kinapod ni dayta? Asika kat ampon da mamam ken papam. Anya? Saan? Saan napod mo dayta? Agpudno kayo, Mama. Papa. Apayag na kami ti pagpunuan. Sika kat di ati pagpunuan. No kaayan ayat mo dahi jay nga adik. Amo yan nasigod dayta, Papa. Apayanas ka na damagan nyo kanya. Gapotas saan mo latama sinaan. Mamin, ano ka din nga ibagak akaayan-ayat ko ni Brando? Kat matayak mo maisinakan ko, ana. Anya. Papa! Mama! Pudno ka di? Tiyan niya, iha. Naampun daklaan! Apayat tila madamdamag mo nga inuulpod. Da kayo ti ulbod! Ang pudno kayo! Ano kami bugkawa na kasta? Sige! Kabilindag! Total, ampun daklaan! Saan kumamot akasta? Bastos pa anak! Amin na pamati ka ringat kat impaimikan ka. Kalpasan na, kasta itang tiisubad mo. Kasi nung katulbod kayo, man! Pag sinaanda kami pa itikayan ayat ko, nagawan katabain yan! Ano yun? Sige! Patayin ka ba? Pawaran. Diyos ka! Andro! Makitang itati aramid tayo diyang ampon. Isong ti agari. Wan nga rod lakay. Di pa'y maiturod dagita ang naktaalabanan damanong ken manang.
Kat kadaraan da pa'y amis mo. Nagturad amang tangsit kadamanong. Anya nga ita. Natay ni Manong Andrew. Gaputi day tiyang ampon. Masyanakin ni Manang. Wan nga Rod. Iso ti nakakaasi itan. Day jay a babae ti gaputi nakatayan ti bayaw ko. Awanan ti maramidan tayo. Tanatayon ni Manong Andrew. Saan laing ni agbidot amang tangsit kanyak? Tatalaga at tiritirag ti tenged na. Dayta tirigat ti may sangampon. Nang runanusan mo nga amu ti nagtaudan day tang ampon. No niya kita ti pamilya. Kasano nga muda? Kat naidisula ang mo't itaayan tiridaw da dayja arisa. Idi maladaga pa'y lang. Sa bagay, saan tama-tama papasol, damanong kan manam. Tari kagayan da ngamin unay ti maadan iti anak. Iso akas taunay ti ragsak da idi adda nakita da maladaga. Ana idiso itaayan ti ruangan ti balay da. Ita, dayta amaladaga at tinartaripato da iti amin apamatag. Iso tinang patay kini Manong Andrew. Gapumot lang iti kinasukir kun kinatangsit na. Ni Manang ko ti kasyak. Kasta unay tila dingit na. Mariknakmat day tamin yung. Kan nasakit unay tinagam na kinirisa. Makatawanan tinapalabas, Risa. Brando? Makonsensya ka kadipay ti panakatay ti amam? Adamat basit Saan mat nga iso tipod no nga amam? Dayta nga ro tinagsakitan tinakam ko. Tadida man laing bagbaga nga ampunak gayam. Iso agong kunada mat kitdi Talaga man? Sana bali. Ta iso mismo tinahipanagan kanyak kadagiti daddo maasa ni Kwada. Kas iti house and glad. Iso nagasat ka, honey? Pwede na ti ko ng Brando. Nagasatat, no pa'y imbelang na tipudpud no at dadakkel ko. Amom ka rin nagitipod no, radakkel mo? Sa anak niyo interesado kadakwada. Tawan mo't lang ti serbida. Talaga man? Tinapatay kat nagitibak nang anangampon kan ka. Oh, huwag kaya. Kumusta tinabayagan nga ising-singasing ko kan ka? Di ba nagkanlay sata? May kadwalang na ita. Di masansan nga ibagbagakin ka. Tapno damat nalagda apang rugyan ta. Si Kamat. Agbirog ka pa'y langit ipang rugyan kat bak nangakmat. Saan ka di? Amok na ita. Sika ti kakaisuna nga agtawid. Bugbog tong launay. Amo matlagayan. Nasaysayat mo't lang di awan ti sawir. Saan ka di? Brando? Oray kukuampayan amin. No da sawir wano pasalsali. At danto pala mapasama ka sa bali. Iso nga'y patungpal ta ti plano. Total, sana nakas idi ti inam. Siyempre, amudan, anamuam ti kinasiasinom. Ken maysa? Sika ti mapabasol. Gapo ti nakatayang ti amam. Isan nasakit na patinagam ti inam ken ka. Amat data? Pues, aramidan tan ti ibagbagak. Anak manan itinasakit. Talaga asukir kantangsit ka. Gapo matlakan ka? Anya, siyak pa yan tibali ko kam. Talagang awan serbim apinadpadakkel ko itinabuslon ngayat. Agtanakan naman! Tamaboy si taklang! Talaga abastos ka! Anay ka! Bastos ka ba ka ta? Mawanan kay tibay. Maiturad na katong paan. Dahil tati subad mo, iti panangpadpadakkel mi kan ka. Awanan kay tibay. Nagbastos na niyambon!
Tumangsitan dagiti anak ko tantida. Si kamatan. Kas kalalyo na tumangsit. Awan konsensya. Si kalangarodon ti gapu tinakatayan ni bayaw ko. Gapu dayjay adik akayan ayat mo. Manakidyan! Hoy! Agsubli ka man diti ambon! Awan silsilmin! Minyong. Agtanaw kan ditoy! Juan! Darasan ti bumanaw! Talaga tangsit day dyan ampun. Jak lang amin kayat ti makaswan kat. Ay no, makadandanog at talagay ti day dyan ampun. Bastos! Dinala pampanunutin ti kinaampun na. Saan matakasta dagiti dagdo mga ampun dita? Adamat amok nga ampun, nagsimpot mat. Naira na nga awan bain ti naampun damanang. Kasanukit awan met ti makaamuno anya akita ti pamilya ti nagtaudan day dyan ampun. Awan marin day dyan ampun. Minyong! Mapanta di tadak kilabalay. Dati sinapasama kini Manang Caroline. Intaray dito ospital. Dead on arrival. Anya? Sana po mo dita? Ibagbagada na bangungot. Sana po mo dita, Vanessa? Ipaimbestigar ko ti amin kadagiti masiknan. Alabak ti amin ang masiknan. Tapno imbestigaran dati pan nakatay ni Manang Caroline. Saan? Saan ang kol? Nandiyak may tura na patayan tinakautama kiti amin ko? Orbog! Di mo mapaglibakan. Tanaalan ti fingerprint ti papel a pinagbalkot yo kini Brando. Papel, anang ibalkotan mo iti injeksyon niya inaramat yo anang patay kini Manang Caroline. Sinukimat amin day tadagiti masiknan. Saan? Saan na siya? Awan ti mo kiti bagbagam angkol. Awan. Okay, Marisa. Sige, sir. Saan? Lungsutin niyo dagiti dua iti pagbaludan. Nasakit tinakam ko iti ampon na di Manang Caroline ken Manong Andrew. Iso tay makuna nga awanan utang na imbaga nakam agum iti sanikwa gapu iti panangdurog ti nobyo lang nga adik. Kayat ko idaaderderem iti day na amwa nga isuda tinang patay kani Manang ko. Nailakad nga rod ti amin babaen ti abogado mi. Ken intalet kon ti amin iti Diyos. Kastan ket agyamanak kada kayo.